isi yabaho hashize imyaka miliyari 4,543 nkuko bizwi kugeza amaginga ya isi igaragiwe n'uruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba igera kuri 7. Mu mibumbe yose 8 igaragiye izuba kuri ubizwi ku isi niho honyine hari icyizere cy'ubuzima. Ikimenyimenyi ituyeho n'ibinyabuzima byinshi bitandukanye kandi bitagira ingano. Aya ashobora kuba atari amakuru mashya mu matwi yawe. Gusa 71% by'umubumbe wose ni amazi, naho 29 gasigaye ni ubutaka. Yego koko niba wumvise neza, amazi niyo menshi ku isi kuruta ubuso bw'ubutaka dutuyeho. Mbere yuko dukomeza tunarasa ku ntego rero, nyemerera mbanze nguhe ikaze mu kiganiro menya ibidukikije. Ngiye tugiye kubana nitwa Moses Value, ikaze. 71% by'umubumbe wose ni amazi, hafi yose ntanyobwa. 97.5% by'amazi ari ku isi yose ntanyobwa kuko ari mu munyu. Amazi meza abantu bashobora gukoresha ubu ni 2.5%. Kabiri muri aya 2.5% ari mu misozi mu buryo bw'urubura, nta muntu yageraho. Ubu uyu munsi kugira ngo umenye agaciro k'amazi, udafite amazi ntiwakoga, ntiwamesa, ntiwateka, uramutse unatetse yewe ibiryo biciye mu mavuta simpamya neza ko byaba bifite isuku ihagije. Nta mazi ibihingwa n'ibimera muri rusange byakuma, amapfa akaba aratangiye. Nta mazi kubaka imiturirwa tubona uyu munsi ntekereza neza ko byagorana kuyubaka. Amerika y'Amajyepfo ni ifite amazi menshi kurusha indi migabane nk'uko bigaragara ko ariyo nini mu bunini. Afrika y'Amajyaruguru ndetse n'iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara nabyo ni ibice bifite amazi make, bivuze ko bikoresha amazi make cyane. U Rwanda ni igihugu giherereye munsi y'ubutayu bwa Sahara twavuze haruguru, bivuze ko turi mu bihugu bikoresha amazi make. Mu mwaka w'2020 nibwo UNICEF yagaragaje ko 64% by'abaturage batuye u Rwanda aribo bakoresha amazi meza. Urwego rushinzwe gutanga no gusukura amazi mu Rwanda WASAC mu mwaka w'2021 rwashyize hanze ibiciro by'amazi ku mukiriya. Amazi yakoreshejwe mu kwezi kumwe, igiciro hatabariwemo umusoro ku nyungu TVA, aya mafaranga y'u Rwanda akaba ari 323 kuri metero kibe. Tariki 22 Werurwe ni umunsi mpuzamahanga w'amazi, ukaba wizihizwa buri mwaka. Kugira ngo amazi aboneke aturuka mu mvura mu buryo bwigarukamo nk'uruziga, akaba ari ngombwa ko amashyamba nayo yitabwaho kuko agira uruhare mu gutanga imvura, akaba anayungurura umwuka. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Ngabonziza Prime, yavuze ko buri wese afite inshingano yo kubungabunga amazi kuko afite akamaro ntagereranywa mu mibereho myiza y'ibinyabuzima. Ati kubungabunga amazi bijyana no gufata neza ubutaka, cyane ko mu gihugu ahantu hose hari ubuhaname hakwiriye gushyirwaho amaterasi y'indinganire, aho bidashoboka hagacibwa imirwanyasuri cyangwa se hagaterwa ibiti ndetse bikabyara ifumbire, amazi akabona uko yinjira mu butaka, kimwe no gufata neza inkengero z'ibiyaga ndetse n'imigezi. Kubungabunga umutungo kamere w'amazi, abo mu mijyi bakwiye gufata amazi hirindwa guteza ikibazo ku baturanyi ndetse no guteza za ruhurura, naho abo mu cyaro bahinga bagomba guca imirwanyasuri no kuyisibura, gutera ibyatsi, ibiti bifata ubutaka n'ibitanga ifumbire, hakanirinda guhinga mu nkengero z'imigezi ndetse n'ibiyaga. Nyemerera dusubire inyuma gato. Iyi si dutuye 71% by'umubumbe wose ni amazi, kandi wibuke neza ko dukoresha 0.5% muri 2.5 by'amazi, muri 2.5 by'amazi meza ari ku isi yose. Ubu ntiwaba uhise wibaza iki kibazo gikurikira? Ubu ntuhise wibaza ahandi mazi asigaye ajya n'icyo akoreshwa? Reka dukomeze. Burya 70% akoresha mu kuhira imyaka, ku buryo mu mwaka w'1961 kugeza mu mwaka w'2009 ubutaka buhingwaho ku isi bwiyongereyeho 12%, mu gihe ubutaka bwuhirirwaho bwiyongereye 117%. 2/3% akoreshwa mu nganda zitanga 80% by'amashanyarazi akoreshwa ku isi yose. Ubu imibare y'abakoresha amazi meza igenda izamuka bitewe n'iterambere rigezweho, iterambere ryo kuyungurura amazi y'ibishanga ndetse n'ay'imvura. Aya mazi ashyirwamo imiti yica udukoko dutera indwara zitari nke,
muzihitana abatari bake kuri uyu mubumbe. Urubuga 20liters.org rugaragaza ko nibura abaturage barenga miliyari 3.5 ku isi hose aribo bakoresha amazi arimo umwanda wo mu musarani. Amazi mabi ari mu bitera impfu nyinshi buri mwaka, kuko amazi mabi ashobora gutera indwara zitandukanye harimo nka diare ndetse na kolera. Abarenga 885 bahitanwa n'imiswi buri mwaka, naho 148 bahitanwa na kolera. Miliyoni 663 z'abatuye isi nta bushobozi bafite bwo kubona amazi meza asukuye. Ngira ngo niba wakurikiye neza wumvisha uburyo bwose dushobora kwifashisha tubungabunga amazi. Umutungo kamere, isoko y'ubuzima. Yitwa isoko y'ubuzima kuko tuyifashisha kugira ngo tubeho. Ntiwabaho utarya, utananywa. Ntago ari ukugira ngo tubashe kuramuka gusa. Uyu mutungo kamere amazi tunawukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dufatire urugero mu buryo bwagutse kandi muri rusange. Burya iterambere ry'igihugu cyacu 78% amazi abigiramo uruhare. Uti gute? Kugira ngo inganda zibashe gukora hakenerwa amazi. Kugira ngo inganda zibashe gukora haboneka imisoro iturutse ku gicuruzwa zatanze. Iyo misoro tukayifashisha twiyubakira ibikorwa remezo buri muturage wese yisangamo, nk'ibitaro twivurizamo, amashuri duhahiramo ubumenyi, iyi mihanda tugenderamo ndetse n'ibindi bikorwa remezo. N'aya mazu twugamamo imvura ndetse n'izuba, abubatsi bayubaka bakenera amazi kugira ngo abashe kubakwa. Twamenye byinshi ku buryo twabungabunga amazi. Uyu mutungo kamere, amazi ni isoko y'ubuzima ndetse n'iterambere ryacu. Reka tuba abambere mu kuyabungabunga, duharanire iterambere ry'isi yose. Ndagushimiye wowe wabanye natwe, aha ni ku INTARE TV. Ngiye wumva kuri mikro yari Moses Valin. Ikiganiro n'ubutaha, wibuke gukanda like, subscribe, ndetse ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo watwandikira hasi muri comment. Horana imigisha y'Imana. Adios. Papa mwaramutse. Ako mwaramutse iki? Koko dore ngwarayo. Umusore aryamira akaryamira aya masaha yose kugeza kuri akagera. Ese uri inkoko ngurabudikira amagi? Ndebe. Ese papa kubizi ko nta kazi mfite umunsi ari muri weekend ngo cyangwa nzinduke njyayo. Ubu hano nta kazi gahari. Ugomba kuzinduka ugakora hano hari akazi. Ugomba gukora akazi nk'abandi bantu. Mbese reka mbaze ngoze. Ubu kugeza ubu ngubu uzi ko hasigaye icyumweru kimwe. Ubukwe bwa ina Sylvie uri kutegura. Ibyo ngibyo se haraburikeze nuzi ko ibintu byose twabishyize ku murongo. Ikibura sinzo kandi nayo Iva yambwiye ko vuba ngaha ari buba yimboneye. Ariko Iva uriya musinzi uvuga birirwa mu kabari. Uramutipe ngo ni Iva washyizeho ngo gushakira inzu. Urabona ufite gahunda uramutipe. Genda ushake babandi ANDB Limited bakurangira inzu uzakoreramo ubukwe. Naho undi usiri mu biki. ANDB Limited. None abo ni bande se papa? Abo ngabo bagurisha amazu, baranga amazu, amapartema bakaguha ahantu kuri ubukwe bwawe, waba ushaka kugira ngo uhamare amezi nangwa se ugure inzu barayigura. None se ANDB Limited umuntu yababona anyuze mu zihenzi. Anyuze mu zenzira. Nawe ushaka inzu yo kugura cyangwa se yo gukodesha, imodoka cyangwa se ibibanza, tugane tugufashe. Dutegura ibirori bitandukanye, tukanagukorera sonorizasiyo ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 48 62 cyangwa se twandikire kuri email yacu ariyo andb1kane@gmail.com. ANDB Limited. Good work is our culture.